Petro klenklen wolo icho ete keje klenklen kuku ke ashi kuku niji bawo ye gban ye kewume na kaino nye ye gban ye le hu nye ba nye hishi nye ha nye die je nye wume le kuni keme kome bo wie mo le tuetetele ashi wie mo le se ni acho ye le ajemba no nini ni ashe ameno eja ke amena nye jemba ni heche ni be ye she mo yo obele ni nye hewula mo akafe yigbo keshika wo ke atade wo ye ponogbe shimu efe dream ni gbomo ni akete ye mo ni hejo ni opo le hewula mo ni fitele mlele lojino ni jira wa ye no mo ye eja ke sale na kanjibo ni ye kronkron ile hu ni he kanu mo no le wula me ni ame ba me shi ame ha ame die nche ame wumi tamobo ni Sarah bo Abraham toy ni echole nu chole ebi ye jinye kenye fiwe papa ni she no kugbe yele na kan no nye wumi nye kenye ngamele ahia sheye ni lena ni nye ke wo awayo ake moni he wa tutuko akeni ame kenye fe ji wala dromole ni yeloele kuni akachi yesole moile agbe keje kuku ni ji pa anyo ke ashinyu make enyu nyeke efon akatoa efon na jia shina gbele nye fe nye hi adwe kumi nye nana nye ha nye nye sumosumo anye akenye mime nye mini asha anye aha anye nye dwan hishiba adwe nyeke efon akatoa efon na jia alo jemo ye jemo na jia shimo nye joa eja ake nyele ake elewa chenye kuni nyeni ni ashe jo moleno shi monita wala asu ni enagbe papa ile emu elile mni keje funhi ke enabu koni ekayo shishu mo wemu ewie fun ni efe papa eta ohejole ni enyienu se eja ake nu chole hinme kanjalo ai ni ebuo ame fai pa motoi shime ni fio ni fon jia ni ile nu chole ejie ehi eka ame keje kuku ni ji nyumake ete ke ashina agbe nye fia epapa kenye na amane hu ye mtete ni kenye bo epapa he modele na mo afi nye fon shike jale he wonye na amane hu tetele ajone shineka shia mebe ni nyeka hawa shinu cho Kristo le nye buale kronkron yenye tuyami ni dane esanye hinito koni nye na heto nye hamufemu ni bio nye hie no kamu ni yo nye mnile shine ke hejo le kebule aha heto ni nye hie henile papa koni beni awe nye efunle meni bio nye jemba papa ni nye yo ake Kristo foile hekuole ahie agboyi ejake kenye ngomisuma ake nye na amane hunule ehimo ake nye ana amane hunu ake epapa feloi fenoni nye ana amane hunu ake efon feloi ejake Kristo hunna amane hunu ye eshai ahiwashikume ile jalole yeme ni ejale anajia kuni ekewo ayanyumo ni agbele ye helo befamu shi ahale wala yimu befamu ni mole mle chokete mwe ni awa metumle amo e ashie chwame ameme ni ble male amebodwe beni nyumwe etwishi ni eme ame ahu ye no abele amni bini afio adeka pete mlele no mli ni ahere me fio ni jime pa nyole asusumai ayiwala ke chonu le mlele ni agbene baptismo ni na kan nule ji okadile heri onyehu ni iwala eje hewuluno mujijie mu shimu eji pamo ni ajo he nile papa mni akenyumo pamo kecho Yesu Kristo shitele no muni etenwe ni atanyumo ni nejuno ni akenwe bofoi kehegbe kehiwale fe ewu eshishile hallelujah. Petro klenklen wulu icho edwe keje klenklen kuku ke ashi kuku niji ekpa
nyehiashi akemeni wala echaki agbene akeni Kristo na amane hunu ehawe ye helom ni hewole nyehunye kena kaindwe mole no amia aketa huni eja akemofe moni na amane hunu ye helom nile ekpa eshafemu kuni beni ehwe ehale ye helom ni shihinde nemnile eka hishin egbemei akonnoi anadun shimo ye nyumosumo na ani ana eja akebe ni ehomumolem nile nyenabe bonisa nyeke tuje majia bia twina nile nye banye je enyenye twibo akonnoi danu mumni basabasa femu ninu ka wonja moni ahiole amni ni agbene ninyehi etwashi nyeka meya ne keshi ne gbonyo ne no mli wole efi amena agbe na meguo nyehi musubo wemu shi amebabu akonta ameha moni esa ehieto ni ba kojo he kan lo ke gboyin fele eja ke enewo ni ajaje sande papale ajon gboyin tete hu oni amehin shiye mumu boni nyumota o che akojo ame boni akojo ogbeme fele keje kuku niji pa o ke ashi nyoma ke ikumi nyekenye dromo ke nile asumosumo anye shini bi fe ana agbele sheta hewole nyedwemomli achia nenye hie akashi aha solimwe shititwile nyesuomo nenye sumo nye helemli awa ejake suomo ha eshai babawo nyefe fia nye higbo ni huhu akahimli nyedromo ke nile boni nyete mofe muenale nyeke sumo anyehi tamonyo modromo ni jiopo egba isrotoi anole no kwelo ipapai ke wiye momuko yuole ewie la akenyumo wiye mo ke somo muko somo le esomo akehewale ninyumo ha lelemni ejo esomo kuni acho Yesu Kristo no awonyomo hianyam ye ni mfemni le no ji anunyam le ke hewalele ke ashio na anoi ananole amen kenye kuku niji nyoma ke enyo ke ashina agbe nye bana amane hu ake Kristo fwe so mome yeka ha amane hu la ne ake ka nyele mfie nye sane shroteku tama ake loko shroteku fio nyele shimo bi aboni nye na Kristo amane hu la ikole na kanye mi ashe kuni enunya nkpodie mole mini hu nye mi ashe ni nye mini aflinye ke Kristo gbe hewo ajo nyele ajo nye eja ka anunya mumu kenyumo mole yenye chinyete moko aka na amane hunu ake bomo gbelolo julo lo efonfe lo alo moko nike ewo me nkroko me asajiam shike moko na amane hunu ake Kristo fonyole eyi akagbo shimo ewo nyumo hianyam eja ake eyi Kristo gbe eja ake beni abaje kojo mo shishin keje nyumo wele esheta shike wono chuchu ejele bele mei ni bo nyumo sane papale twele te amena agbe afite nike epapako dani ahere jalo yiwalale moni she nyumo gbe yi ke shafe lole negbe ameba adamu no hewole mei ni na amane hunu ye nyumo sumo na ale hu atu amesusumai amewo bolo ana kwafole de ya epapa femo ni hallelujah Petro klenklen wulu icho enumo keje klenklen kuku ke ashikuku niji edwe wie mo ke chomo ha asafole mli onupai no ewole onupai ni yo nyetenle mi ni meji onupale eko ke Kristo amane hunu ile ahi odasefonyo ni baana anu nyamni abaji ekpole hu ekole nga ni mi wo amane nyele anyumoto kuni yo nyetenle nye kwano je no nyena shimu Yesu omona tamobo ni nyumotao asa je se na muni yo hegbelewo shimu twijrona asa je akemeni yomeni akehanye no kwamole ano akenu nchome shimu meni fio amehe no kwamono ameha to ikule
ni benito kwalo nukpale ajie ehekpole nyenini asha nunyam akekre ningala leno keje kuku niji enu ke ashi kuku niji kpao heshiba ke hiye ke nyumanufu na kaino nye oblahi ke oblaye nye ba nye heshi nye ha onukpaile nye fe nye baba nye heshi nye anye nye ke heshiba afe mama nye mwanye eja ke ngalele ke numo kuo hewo loi ana shi edro heshiba loi hewole nye ba nye heshi ye nyumo nini ni wale shishi kone wonye no ye be ni samni nye kenye haumu fe fuaino eja kenye sanika echuino keje kuku niji kpanyo ke ashino make ekumi nye damwa shishin nye chia abonsam be nye hie akashi nye sra eja ke nye hinye lo abonsam le nye tamojata ni hu eta omukwemi nye damwa shishin ye hemu ke ye lilemni nye chia lekbe eja ke nye liake na kai amane hunu ile no nye mime diyo jele mile huma shidromo fenyumu ni chenye keba inanu anunyaulemni Kristo Yesu mile kenye na amane hunu fio ne etane ledenche esanye pe ni waje nye ni wonye hewale ni hanye fishishin leno ango hewale aha ke ate nanoi ananole amen keje kuku niji nyuma kenyo ke ashina agbe she kebimo micho wonye misivano niji anokwafuta mobo ni mibo lele no mimanye wufio ne mikemi wonye eka ni mikemi yoda semi shisa ke ene eji nyuma no kwa blumule ye damwa shishin yemne asafuni yo Babylon ni ahalame tamwa ahala wole kemi bima kum mi binye nenganga anyehi kesumo na shom hallelujah.